paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sumagmamanumanan nga aldaw nga awan ni Kapitan Marey. Anyaman nga tanti seminaran da ija Manila. Maipapanmanan iti trabaho da akas kapitan. Ay, di si kamanan ti o ay say, Marey. Ay, kat anya pa'y nga rod no di kasta, Marey. Sapay no kasya nga awan ni Inteng. Kat ibagan ni Pari Badong nga isukan upay lati agyan ija barangay hall. Ay, pakpakita na laone anak kurang ti amuna. Mabalin ayamat as sumukat iji barangay hall ti saan ana ibutaws. Ha, huwin nga rod Agpakalaeng ni Pari Badong. Ay, ambisyoso. Apay nga da kayo dito yung barangay hall tatabataw. At da ka di masapul yaw. Awan ti masapul kaw. Siyak ti kasapulan dagiti tao dito barangay hall. Anya ko man ti masapul da kayaw. Kita man no, muyo mo lang tar aramidin niya. Napay kumangay asan mi nga maw. Ado ti reklamo da asan nyo kanungar aramida ti trabaho yaw. Anya? Asino ti nang ibaga asan mi nga aramidan ti trabaho me? Ay, sana masapul a balik sa kaw. Aramid kan samat iti istorya tatabadaw. Ay, san nga istorya ti bagbagak. No dikit pudnaw. Awan ka di ti trabaho yu ije bangkag. Taapay akanayon ni Pari Badong ije barangay hall, Marey. Ijay ka di barangay hall ti papapanan ti sinalbag alalakay, Maray. Katwen mat, Marey. Kunam no asino akalala ingan akanayon ijay. Agbantay ka no ijay, tawan ni Inteng. Na, anya ngay kanaw ti bantayan na ijay. Dagiti adda ijay no agtrab-trabaho damot lakanaw. Na, anya ngay kumatikarbengan na nga agbantay di ta barangay hall. Day tangarod ti pakasurunan dagiti tanod ken dagiti kagawad. Kasaoktuman ni Badong. Ha! Agraraman alakay. Anya ti may imbaga da yata aw kagawad. Makapungtot samay. Adda kano mapukpukaw a pato na. Di na kanon makita no agpakan kadagiti pato na. Anya? Dayta kitay kong kunat. Adi yung kami nararamidan ti pagribangan yaw. Di kay to mga kami nagrunrunda. Nagrunda kami may tatabadaw. Apay ako na yung asan mi nga aramidan ti pagribangan may. No nagrunda kayaw. Apay nga raw da mapukpukaw ti pato ni Darian. Ang mga mano da kayo tinangala. Ah, Pinulutan yun sa may nagrunda. oy, saan kami mo't ang nagiinom kadagiti kakadwa katanawd? Uray saan kayo ang nagiinom no inalunos yun ti pato ni Darian. Anya? Oy, ang manti na lalunos mi apataw, tatabadaw. Saan kami nga agtatakawan niya? Awan samot apulos ti panagbain mo si Kabadong. Nya, apay na ibagam nga awan pulos ti panagbain kaw. Ibain kanto paya kakuyog ngagpasyar. Tano agrungit ka kitawan pa'y makita ang ipin mo. Ha! Ibain nak, tadinak pa'y mapangipunan, kasta kaday. Wain, ibain kaw. Dahil ta naghala sa panagngiringir sa im. Ha! Mabainak mo't gapu iti kinapuskol tarupam amapan makibibiyang kadagiti trabaho ije barangay haul. Uray tasan ta mga agbinay no sumangutan iti lamisaan. San Gapu tay bain na, gapu iti kinaawan ngipon ka. Saan ka nga ilakam inton agluto ak inton aldaw, jaskay. Ada pinuros ko ijay anatay ngayon nakilakaw. Kaya't mau tadi kamit ikikan. Kaya mau. Nasaya at nasabat ka, sika, madaydayaw at chief tanog kwaraw. Ha? Anya ko matipagsayatan ti panagsabat ta, madaydayaw adaryang. Kano ko na ni Tata Badong asindayo kano ti pamusyan apato me? Oy, awan sinsindami adaryang. At da ka di pamanaknak ni Tata Badaw, asindami ti patoyaw. Da kayo ti kanayon nga agsursur iti rabi. Da kayo lakit di tinangsida iti dakkel apato me. Oy, saan mo ta? Padasan tayo kit di abirukan ti patoyaw. Kasano pa'y amabirukam no indulindan ijay tiyandang? Nadaman nang idulin iti tiyanda.
Sana ada kami atanod na ijay. Asino kumapay ngay? Katda kayo mati ang sausawar itirabi? Kas kay lasak sa kulap. No adda makita yo, alain nyo matin. Oy, saan kami ngay may nagrunda ijay arubayan nyo, ha? Nagtaul ko dagiti aso yaw. Ket no naungat dagiti aso yaw, kas dala mabisbisinan at igiray. Insamit kwarog, di nakasaw makasibsibot na. Dariyan. Wan tata, nga makaslamat po do timbagana. Saan mat anagtaul dagiti aso mi? Ang mga no pinakanda ti aso yo, iti pampamaw. Iso asaan da nagtaon. Adda nga takas na, tatabadong? Kaslanda ka numay. Saan ko lamaw, no? Pudnaw, tinanggagaw. Asino nga tanga agpayso tinangala iti pato mi? Maamuak lang, pabayadak itinangina. Way, tapno sana marwam tagal alay, iti sana ako kwa. Kasano nga tati panang duktal ko, no asino tinangsida iti pato? Tulungan ka, amang duktal, Dariyan. Ha? Ay na, agyaman ako na'y tatabadong. Apay ngamin asaan ada kayo tinagbalin at Chief Tanod? Saan kat aday jay akwaro? Apay akaslada kasuron mo, kwarog. Nagsabat kami kini Daryang. Imbaga nakidi na sindami ka no, ti pamusya na pato na. Na, apay ngay, ada kayo ti atapen na. Imbaga ka no ngamin ni Tata Badaw, antay. Da kami ka no tinagrunda iti rabi ay. Iso da kami ka no tinangsida iti pataw. Ay, day tamet ti madikan ni pari badong. Agpabasol, adi namot nakita. Ikagumak man na duktalain. No asino ngagpaiso tinangala iti pato nga ibagbagana. Anya nga iti aramidam, tapno maduktalam ako nam. Mang panuno tak iti pamuspusan antay. Dalusak tinagan kaw, iti ipapabasol da pa nagtakaw iti pataw. Sige, kwarog. Ay, nakababa inti kastang ibagbagada. Nga agtatakaw ka, iti pato. Heh? Ay, uray kumamat no saan ka at Chief Tanod. Awan ka diti pamuspusan, tapno si kati agbalin at Chief Tanod, tatabadong. Iso nga rod akanayo nakita barangay hall. Tapno siyak taw, ti sumukat ka ni kwarog. Tay ko na da nga rod, napalpalit ka nung aming tidarang tidanom. Pag kunamay, kanya kumati koneksyon na kita dardara. Sankit din, kadaraan ni Kapitan ni Kwarog. Iso nga iso ti pinagbalinda at Chief Tanod. Sika kumaa, ta sika ti kumpare ni Kapitan. Ay, una niya. Kadaraan na ni kwarog. Idin ta kumparig laeng. Pudnaw, ti kunam, Dariyan. Masapol nga ibagatakin ni Kapitan. Asaan ama ikariti tao nga awan maaramid na nga agbalin at Chief Tanod. Aling nga rod, Dariyan. Agtinulong ta. Tapno siyak taw, ti sumukat ka ni kwarog. Akas Chief Tanod. Ariglado tatabadong. Adya ka da iti kanayon nyo apagsaritaan kini Daryang si Kabadong. Tulungan na. Tapno siyak taw, ti sumukat at Chief Tanod. Kasano ko mga isukat na ka ni Kapitan iti kaanakan na at Chief Tanod? Uray ka anakan na. Tadi namot aramida, di pagribangan na, akas Chief Tanod. Pag kunaam, adi na aramidan ti pagrebangan na. Saan kiday? Apay nga da natakaw ading wine. Ti pamusya na pato ni Daryang, kit nagpukaw. Amagan mo't nunayaw awan laeng day taapataw. Apay mayaw awan ayamot ti pataw. Nungay adda sa bali apato asinurot na. Agpabasol kayo la dagaw. Nga kaditimbaga ni Daryang amaris ti pato na mapukpukaw kagawad. Naglaok ka no ti puraw kan nangisik. Ada ka no inkabil da akas la sing-sing iti saka na, analabasik. Puraw kan nangisay. Ada sing-sing na nalabasay. Wun ka no. Maapay ka day. Ada ka din nakita makasta apataw. Awan pa'y. Ang aminak man padasan ti agsimi ti asidag ti balay da Daryang kagawad. Anya ting kasi iman. Amang ano sa bali ti pagawatan na iti ipapan mo ijay. Sanak ngagpadlaw kagawad. Ado ti kayo iti arubayan da.
Umulyak iti na nga tao, tapno mangig ko, no anyaman ti saritaan da. Tapno ada madukta alam ako nam. Wala, ang mga nusan na pudno mapukpukaw ti pato da. Mapan ka kadimanan ija barangay hall, Kwarog. Jutim ka di ita. Nag-duty akan tay, ngamsan nga di barangay haul. Sa dino nga ron ti papanam. Saan mo't arabi tapno ka kumaagronda. Ibagak tao, no da na saya tabanagan ti papanakan tay. Adda ka di kadwap. Awanan tay, nagmay saklang. Barang at maduktalak akarkar na mapaspasamak. Ay, lawlawagam man ti ibagbagam, Kwarog. Di ka maawatan. Mawatan yung tawan tay. Sige, inakaon. Napaanan. Anya nga tati aramidan na. Agjute. Angam saan ka nung ay barangay hall. Kan, agmay-may sa ka no, nga agjute. Mare, di kamot na pan ije bangkag mo. Masurunak tadinak kadwaan ni badungkaw. Iso nga umayak la makimaritisen adito'y tersina. Anya nga'y ti madamag. Di mapukpukaw apato ni Daryang, ti kayat atakwata ni Kwarog. Day ti bagbagakin ni badungkaw. Amangan mo no adda si murutan na apataw. Nakikuyog iti lalaki apato ti kayat mo asawan, Maray. Wan maray, no balasang kuma, ay ka nakitaray. Anya, kasla da kalintagam ay nalabit nga agpaisaw asim morot iti lalaki apataw. No adda ka arubad ang adda pato na. Ijay da kumaamapan kita na, bareng nupod no ti atap kaw. Ibagak man ka ni Kwarog day tanga atap mo, marituyang. Amangan no saan kamot anak bidtot. Dak dito'y tuktok ti kayaw. Napuskol ti bulbulong anang lingid kanyak. Nasiputak ni tata ba nga nagturong di tabalay na Daryang. Denggak man niya ti pagsaritaan da. Nakaumay ka mo, tatabadong. Napan kakadimanan iji barangay hall. Madamdama ka mapan. Si putak nagitad da ijay. Masapol nga, trabaho da. Una, tapno saan dala nga gururay iti honorarium da. I-report ko amin kini kumpare. Ti kinasadod da. Gusto day tatabadong. Nauray masukatan da amin. Inton pa nagbubutaws. Kumandidato ka manikit day. Unsa ngagpaisura. May satod nga opisyal, Daryang. Untata, siyak ti agbalin a campaign manager mo. There's something fishy. Iti da ito'y amapaspasama. Pinaypayso nga ta ni Kwarog tinapan nagjute. Angam awan mo't dito barangay hall. Jak mo't maawatan jay kunana itay nga agjute. Ngam saan ka no dito barangay hall. Sa dinungay nga ta ti pagjutian na. Day nga rod mo ti pagsidawak. Pagjutian na ngay nga ta. Day nga rod kay. Damdamagak. Angam kuna na amwak to kanu tinagjutian na, no adda maduktalan na. Anya nga tati kayat na aduktalan. No maipapaniti pato ni Daryang. Masarakan na pa'y nga ta, no nalpas da na sinda. Nangagkwami na nagsaritaan da tatabadong kandaryang. Di da mo nga dak dito'y tuktok ti kayo iti asidag ti balay ni Daryang. Damit patoy jay. Ay. Bumabak dito yan. Inakitaan jay pataw. Kalanglangamad di imbaga ni Daryang mapukpukaw apato na. Up. Adda ka di tangato ti kayo, Kwarog. Itay kakadipay di takwarap. Itay-pay. Isa nang nagkwami na nagsaritaan niyaw. Ngam, dahi tao iti importante. Ay,
Kitahan nyo tayo dyan, oh. At dapato ito, oh. Naggapo iti sirok ti kamarin niya, oh, daryang. Ah? Oo. Saan nga tangain kabil mo ti pato iti kamaren? Pinagparang mo ang naggapoy dyan. Ay, di kagpabasa, no di mo kaya't ngay darum ka. Ala, umay kayo adwa. Tayin tayo kitain day jay apataw. Aw, kita man daryang. Manguk-ukup ti patoyo di tasirok ti kamarin niyaw. Rimuarta mabisain. Ado ti itlog na di tasirok aw. Aywan. Ado nga agpaiso ti itlog na. Mangukop. Aw, di kawatan na saan na napukaw ti patayaw. Ket da kayo adwa. Agsungbat kayo, gapoy ti kinasalawasaw yaw. Ibagayo kit day na sindami ti pato yaw. Sorry ako arog. Kunak ngamin numapukpukaw ti pato. Adda magayam di tasiro amangukop. Jakmet ngamin makita no kasta ngagpakanak. Gapo lang iti pato yaw. Pinagbalin yawn ngawan sir-serbimi iti barangay haul. Awanan kayo iti bay na dwa. Agkikita tayo iti barangay haul. Dita kayawn. Ay sus. Kapilitan ama pantag pakawan tapno saan ta ama multa tatabadong. Ay. Isungarad, kababain pa'y. Nanggag na pa'y tinagsaritaan ta. Saan ko nga ulitan, ti madingaramid ko daryang. Uray siyak tatabadong. Kunak no napukaw ti pato. Saan met gayam? Mangukukop met di tasirok ti kamaray. Ni Kapitan Enteng! Labsan ka pa'y ngagsagsagad dito'y arubayan nyo, Maray. Papanamon, nagsapa kamutan, Maray. Agkapi kami kumakin ni Badungkaw, ngumawan pa'y maikapi at tinapay. Sapay masapa kami kumaamapan ijay bangkag sakbay apo mo daw. Ay, may mayat nga agpaiso ti masapa. Tanagpudot no nakangaton ti inay. Wen nga rod, Maray. Ala, labsan ka pa'y, Maray. Ay, partakam nga road, tani Mari ko anang ti ag-duty ita di ta barangay hall. Amangan numasapa amang rikap ita. Kasta ka day, malangarod, Maray. Agyam anak itimbagam. Saan mo ka di nga intugot ti cellphone mo, Kwarog? Awagan na kakano ni uncle mo. Angam di nakakanumot maawagan. Ay, in charge ko nga may nantay. Imawag ka di kada kayaw. Wen, masapul ka nung ag-meeting kayo nga oray awan ni Inteng. Ha? Si Kati Mangidaulo kadagiti kakadwam nga clean up drive. Kanayon kami mat nga clean up drive antay. Dayta mo't tibilin ni uncle mo. Masapul ka no pa'y nga ada documentation na. Picturen yaw ti panagdalus yaw. Kasapulan pa iti picture. Kit makita damot anadalaw ti igit ti kalsada dito'y kabildatan. Ay masapul nga agtungpal kayo Taisumat nga rod tibilin ni uncle mo. Amom ka diti babae asamo nga diti barangay hall, Kwaraw. Ay, saan ko mat nga amaw kagawad? Apay nga inisuman na ka, akaslam amo na ka. Umayay. Ibaga na siguro tigagara na no makadanon dito'y ayan na. Akturong dito'y. Ala, ay damagam no niya ti masapol na. Unang kagawad. Anya ka di barangay daytoy, Manong? Si kaka diti kapitan? Ay, uncle ko ti kapitan ditaw Barangay kabildatan dayto'y barangay. Awan ita ni uncle ko kapitan. Tada dinarayan na seminar. Apay ka di adeng. Apay nga rod ang nakatugaw ka dito barangay hall, no saan asikati kapitan? Ay, siyak ti chiptanod di tawi adeng. Kwarong tinagan kao. Isumat ni kagawad kwa nang. Kastagayam. Nagwapo ka man, Manong Kwarog. Ha? Ay, agyaman na tayong bagam ti agpaiso ading kao. Anyamat nga tinagan mau, ading anapintas. Siyak ni Maya. Umay ko kano kitaan ti panag-meeting yu. Ay, kasta ka di adeng. No kasta,
naggapo kay di opisina ti DILJ? Wan manong. Saan ka di nga da meeting nyo ita? Una dahing, angam nasapa pa'y. Urayin mi pa'y adag iti umay makimiting. Sige, makipag-urayak mat nga rod, manong. Ala, in kayo pa'y nga rod agtugaw iti unay. Adatugaw ijay. Adamatin na pudot adanaw kan kape. Agpili kayaw no anya ti kayat yaw. Napanan jay babae, di taunag. Kwarog, mabati ka kade. Anaggapoday jay ijay DILJ. Nagduha-duha kayaw kagawad. Ay, kasano katawan ay di na. Di pa nagkawkawis na. Kasla saan mo't anaggapo ijay DILJ. Kan di pa nagsasauna. Kasla questionable. Nga ta, ala, palubusan tayo latang agubsab. Anya pa ingay. Ngam ada pa nagdwadwak. Tingamin itsura na. Nga mga no itsura laang kagawad. San tayo nga amaw, ti adda iti kaunggan na. Gapo ka day, taimbaga na agwapo ka. Kat napasablogan ka matang kwarog. Uy, san mo ta? Nagpasumatimbaga na agwapo ak. Di ka man. Kursunada na kansamat ti babae. Awandakis na, tabaruak mait. Balasang pa'y mat siguro day jay. Adda ka no maangay a meeting ije barangay hall. Intamot makimiting Apay, masapol adwata ang makimiting. San kaday nga awan papanam. May mayat ano o may kamot. Tapno manggam mo no anya ti bagada. Ay, kit mapanak no adayuda. Angam no awan. Taktaklaan, ti panagbiag da ita. Ha? Day tati ko na da rupat ayuda. Ngam numiteng masadaw. Adaya tao asan arupat ayuda. Ngam no day tay bagbagada a meeting. Kahit adda pakuyog na nga iting. Ay, kit bayata. Di ka lamabay ni ti kastangay bagbagam. Inkaki di mo makimitay. Mapan ka lang aruday. Denggam taon, no day bagada nga ayuda. Tamno amutan no kanaw. Tao muna aktaw ang makipila. Silinsyaw kakadwa. Sana mangag ti may bagano tumanagari kayaw. Kwarog. Aglualo tayo pa'y sakbay ang mairugi ti meeting. Asino nga rod ti mangidaulo iti karara, gadeng. Chef, asino na ita babae? Unrod. Bakay dayawak ti may, anaggapo ka na ijay DILJ. Nga umay dumngag iti meeting tayaw. Ay, kasta. Iso ni Maya. Kinid daw na nga iso kano ti mangidaulo iti lualaw. Hey, unrod. Iligayang ti babae. Sige, pagkal na kayo. Tayo marudan tagkararag. Alagag tayo. Sige, aggararag tayo. Apo, aman nakabalin. Agyaman kami iti amin aparabor nga impaay mo kada kami. Kidawag ko abindisyon ni Kwarog. Tapno makakita ko iti agbalin nga asawa na. Tani, mabaakanan. Kastamot to'y kagawad da dito'y kabildatan. Maysan abaak. Adda ko mamat makasirpat kan kwa na. Na, anya mati kararagan de tatao. Dagiti din ba ti kararagan na. Anya nga timbagada imitingan. Kaano nga dayuda? Saan nga ayuda, timbagada? No dikat may papan iti aramidon, tapno maliklikan ti dinggay. Day talaki din ti kanayon da kay bagbaga. Dingdinggay. Ado nga min dagiti makaamaw ngam nakurang da iti panangipatungpal. Kas kuma iti wara alata a makargaan iti tudaw. Pagitlugan dagiti lamok dagita. Ti goma nga agkaiwara kas kada sabot a mabalin a pagitlugan dagiti lamaw. Ay, makauma dingdinggay. Kasla nadadail a plaka. Amaw ngam di mo matsurutan. Kas kumaday taimbelang mo asabaw. Nakatangad. No agtudaw kat makargaan iti danaw pagitlugan ti lamaw. Ay, no awan nga rod ti ayuda. Kahit awan survey day ta meeting. Aggaik kakit di taglawlaw. Tapno awan pagapunan dagiti lamaw. Ibagam ka na kita clean up drive, tapakigaik dan. Anya!
Nalpasan ti meeting. Ngam di pa'y matagawid day ta a babae. Nga raw kagawad. Mabainak mo tamang paawid kan kuana. Kuna na anaga po ija di ay LJ. Ngam ti imbaga na idi meeting. Kat maipapan iti panang salwad iti salunat. Ayun nga agpaisaw. Apay akas jay. Maburbur siya anak iti day ta a babae. Anya nga tanga agpaiso ti gagara na diti kabildatan. Nung pudnumat kit iti imbagana, may papaniti pa ng salwad, iti salunat, kontra iti dinggay, saan ka day? Ewan mo't kit day. Nga medyo na ba inanak, idi nagkararag. Ta duwata mo't nga inayon na iti kararag na. Nga raw kagawad. Nadapay agkat-kataway di likaw. Manong kwaro, mabalin ka din umayak mat, iti balayo? Ha? Ay, saan mo't kiti adakay, no umay ka iti balay? Madamay bagat ti taaw. Anya ko mati may bagada. Makidagusak laeng mat. Mumat dagiti tataaw. Naalas akitain ti balasang, ama pan iti balay ti may sa abaraw. Nang runa katagmay may sakit dyan nga gigyan. Awan pa'y ngamin amok apagawidak, manong kwarog. Anya? Awan ti amo mapagawidam. Day tatipud no, manong. Awan ka diti amom, apakidagusak ditoy. Ay, mabitlaing. Tainak man damagan ni kagawad ko anang. Apay akaslada parikot mau. Ay, ni Maya kagawad. Kunanak din na makidagos si balay ikaw. Ay si Kaman no, pasang bayan medyo balay mo. Total, madlaw ko akursunada na ka. Ni kagawad, mate. Alangan nga iti balay ko ti pakidagusan na. San ka di amay mayat no dito'y balay mo? Tagpada kayo mat a babae. Ay, mabuti nga amang padagos dito'y balay ko. Yan nga rod nga iti ramidon ta kagawad. Awan mo't ngamin ni Angkal. Taiso ko matimang sa nga ilay. Kastilangan. Adamot bakante a kwarto, iji barangay hall. Iji laang na maturog Adamot paglutuan, kan mailuto ijay. Gaya man niya, kagawad. Ijay langin ngagpaiso ti pagdagusan na. Imbati da kanyak ti tulbag. Ta siya kano ti kaasitgan di ta barangay hall. Alao mo. Amumat siguro ti aglutuan niya, ading kao. Amok manong kwarog. Ada ka di pakidagusak? Agdabakan ti akwarto dito'y barangay haul. Dito'y ka na maturag. At damat paglutuan kan mailuto dito'y. Agyaman ak unay, manong kwarog. Ay na, saan ka lang anataar? Nasingpot ka pa'y. Agyaman ak unay, kwarog ko. Sige ading, tadabay papanak. Ay, umay kan tumadamdamaan, no makaluto Tamangan ta diti barangay hall ha. Kwarog. Ay, kwa, makitan to, ading. Gumatangak man iti mantika, Maray. Ang adaman nakitak dita barangay haul. Kasla jay babae idi meeting day jay. Huwan, Maray. Pinadagas mi kan ni Kwarog dita. Ta ako na makidagos ka no kan ni Kwarog. Mabain mo't ni Kwarog. Anya, saan amabutang amakidagos kin ni Kwarog? Kasla mo nga min addamakun ko na day jay babae, Maray. Agpadatan samot iti atap. Atap nga adda tililing na. Narigat mo't nga min abalikson. Ta mga no kamalay. Panagkitak pa'y lang kan kwa na idi meeting kasla, Maray. Ang gusto mo kiti ati imagbagana. Day tamot nga ron ti makagapaw, no apay asaan ko amay baga ti atap ko. Ngamin, husto mo ti ibagbagana. Apay akas lang mariribukan ka, Kwarog. Diyan babae di meeting anday. Makapadanag, mate. Anya ti maipapan iti babae. Taapay amadanagan ka, ako nam. Pinadagos mi kinikagawad iti barangay haul. Kuna na ngamin nga umay ka no iti balay kaw. Ay, sos. Nadlaw ko.
Naasidag unay ken ka, Kwarog. Kunapay ti daddo maakursunada nakakanaw. Sa bagay, napintas mo't kitday. Ang mapakas lakabutang kawantay. Anya! Babae, kabuteng mo. Italaang nga dagkursunada ken ka, mabuteng kapay. Ay na, baliktad sa amutan ti mapaspasamak. Ay, jak man na mo antay, no apay akabutang ka. No umasidag ngamin kat kasla kayat nakatukmaan. Kunak at tulungan nak amanggait di taaglawlaw tanasamag. Di nak matulungan. Jak masangaw timang dalos dita. Dagiti makasangaw, ison timang dalos. Ay, imbag ki di jay babae nga datililing na. Tamo na dagita. Ngam si kaama ko na alimpew. Awan amaw. Apay, patsyamay, datililing na ako na. Sa kantulag balaw, no adan mapasamak mo. Gapo ka dagiti lamaw. Lamok only, pagdanagam nga. Ala aman kit di iti picture ti babae. Taing ka i-report ija ilay. Apay ngay asaan mutan nga agawid. Ay, wun kaya man tay. Mapanak man ngagpaisaw. Ang mga nuad namang biro kakabagyan na. Wen, kalpasan na. Ingka iti ayan dagiti pulis. Ibagam asimmang bay dito kabildatan. Nga ibagbaga na anaggapo iti opisina ti DILJ. Nga uray saan samay. Ay, wun ngagpaisuan tay. Sige, tamapanak iti barangay haul ta pikturak. Ay, sige. Ay, sabaling ngamin ti atap ko iti day di babae kahit. Uray ni kagawad. Sabali mo ti atap na. Agawaam nga rod, Kwarog. Taamangan no sabalin ti aramidon day di babae. Pikturan ka man nating. Ay, Kwarog. Umay ka, tamangantan. Nakaluto ako. Ay, nalpasa ko na nga nating. Pikturan ka. Tapno adda pakalaglag ipakin ka. Ay, guray ka dito Tadda pa panakbiait. Ay, pumanaw ka kadi? Tako pakalaglaki pam, Kwaro? Ay, sana ka pumanaw. At dala pa panak. Nga magsubliak mo't laang. O sige nga, Rod. Urayak ti pa nagsublim, ha? Agyan ka pa dito yung aruda. Saan ka pumampanaw? Tapno madanon ka dito, ating. Wan, Kwarog. Urayan ka ditoy. Basta sublyanak, Oh, kita man. Kuna ti doktor anatingki ka. Imbag laki di Tasaan ka napakarwan. Tanasigod tatimay dito ospital. Dinggi ka diti resulta ti laboratory. Wang kanaw. Si kanto mga main. Di mo ammo ti dumdumngag iti ibagbagada pagsayaatan ti kaadwan. Yak ni damdama. Asyak ti madingge. Gapo iti kinasulpeng ka. Wang nga raud. Iso nga agtungpal ka nga main iti ibagada no pagsayaatan. Ay, unay na. Ikaw gumaaktuan na dalos ame ngaglawlaw ta. Ken saan ko nga ipalubaws nga damaorno nga danaw mapagitlugan dagiti lamak. No idi pa'y kumanagtungpal ka, saan anapasamakin ka dayta? Wen, agtungpala ka. No sa anak man din amadinggay. May inala dagiti masaknan ni Maya. Ang kagawad. Sigod gayam anas ngam nadan iti sakay. Nakalibas gayam iti mental patient hospital. Madlaw ko ngamin akas lasaan anormal. Lupay kasta, adamot na saya at nga imbaga na iti-meeting tayaw. Ungarod kagawad. Nilaang tatabadong ti sulpang. Ti saan anamatay. Isu aday jay. Nadinggay. Ni Kapitan Enteng! Mabalin ka diti dumawat iti tinapay mo. Mabisinak unay. Ha? Asino ka? Apay nga da ka dito'y barangay, May.
Siyak ni Ana, Nana. Tinapay mo man. Ala, umunag ka. Tadamot na ba ti ama ka ni Dya kusina? Umay ka ata, pakanin ka. Agyaman ak unay, Nana. Pasensyan mabisinak ngamin unay. Ay awalan yaman na. Umay ka, taag sarita taman di ka unag. Kabayatan ti panangan mo. Maray, asino jay babae ijay kusinam, natanawak di tarwangan. Ay, jak am-amaw. Mabisain iso pinakan ka. Ay saus, nagturod ka na ng paunag iti istranghiraw. Adi mo amaw, no nasaya at wano saan. Maasyanak unay kankwana. Hindi ibaga na amabisin unay. Ay, saan kun pinanunot no dakas, wano saan? Day tatibidot mo maray. Kasano nga'y no agpampamarang lang. Agpampamarangan niya. Anya, ti kayat mo asawan. Amangan numan nagdakdakas. No nga'y agtatakaw, katakawan na ka. Ay, yan adayom ko maapaw. Ay, sapay ko matasaan. Adaw ti kakasta maray. Konam at tulungam. Ngam pagaramidan na kagayam iti saan arumbang. Ay, saan ko anapanunot day ta, maray. Timang tulong kan ko na, tim mo na anapanunot ka. Maray, naggapu kasamot di taayan ni Marikwanang? Wan maray. Ngam addasan anasaya at anapasama. Ha? Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam? Adda simbang bay di nga estranghiraw. Pinaunag na kidin a pinakan. Anya? Ay, nungay managdakdakas dya babae. Day tang raw timbaga. Ngam dinakmat inkan kano ti kumarita. Anya ay tinaknakan jay kumarita. Di man la nagamak ang nagpaunag iti dinamam mo. Ay, siyak pa'y din ti madanagan iti kumarita maray. Ay, mapanak tuman ijay. Takita at ti ibagbagam nga estranghero. Inka, tabagbaga amag ti kumarita. Kita ak numakapanak. Kalpasan ti panagsagad ko dito'y arubayan. Nangag ko ti saritaan nyo kininana to yang antay. Ayunam ka de, ti inaramid ni Marikwanang anak pastrak iti estranghero ijay balay na. Dipinda iti sitwasyon antay. Anya adipende iti sitwasyon. Maglang nga kabutbutay, saan ko apastrakain. Angam no naamo akitain, ay katpastraka ka. Di ka man kwarog. Adda na amo ti kita na, ngam dakas gayam ti kaunggan na. Addamot na laad, wano kaamamak ti rupa na, angam nadalos ti kaunggan na. Balasang nga tadyaganggan na tuno ba kahit? Amangan mo't no ba akasken ka? Nyanti mate. Baak ko na napay mate. Sa anak pa'y mo't ama ko na baak Kun kunaklang mo't di ka man lamara bakay. Nagturod ni Marikwanang anang pastrak iti estranghero iti balay na. Natayar siguro ti estranghiraw. Iso anay, ayaw. Babae ti kunkunak nga estranghiraw. Idi nakita kakasla na bambanaw. Ha? Nabanbanag? Mga nagnag na. Iso ako naman nabanbanaw. Amo pa yan. Basta nakita nga day kusina ni Marikwanang. Di na magkuno asino. Kat kuna ni Marikwanang adi na amamaw. Di na amaw ng pinaunag na. Pangay. Jak amo Mas daawak man iti dayjay ako maray. Kasla lang ala iti bataw nga intok-tok na iti ulo na. Nukas tati naramid na. Ay nasaumon ba daw? Amangan no agbalain aparikot na ti babaay. Wala ti dinar aramidin mo da baak. Ngaruda, masiguradok nga agbabawin to iti panang padagos na iti babae at di na mo't amaw. Tagaano ka kaday ading kaw. Ape ana isarong ka dito'y lugar may.
Ilamang na kumanana. Naglibas sa kiji balay mi. Apay naglibas ka. Linibasam ka day, dagiti dadakkel mo. Wan, jak ngamin kaya ti makiasawa iti ibagbagada apakiasawa. Ha? Apay apilitin da ka makiasawa iti saan mo akayat. Bak nang ti kayat da apakiasawa ak alakay, nana. Baknang ka diti lakay, nga ipaasawa daken ka. Wan, isuan na isaruungak dito eh. Takayat ko asa pulan ni Lola. Ngam jak amot ni ayan na, nana. Ay, nasingpet ka di, day ta ibagbagam alolam. Ay, wan anana. Kay kayat nak ididay jay. Ngam inalanak ni daddy. Kat, ni mamem, ayan na ngay. Awanan ni mami, nana. Kwarog, nakitam ka din ti babae nga estranghero. Estranhero? Ay, saan anday? Saan mo't arumrumore di balay ni kagawad? Saan nga ta amadanagan ni Marikwan ang itiday di babae? Saan siguro tanong matanagan, di pinagawid na kuman. Ay, jak pa'y ngamin nasangok at tinapan ijay tersena ni Marikwanang. Sigurado amaritis man ti aramiden yaw, numasango yu ti mapanijay tersina na, antay. Di mo ka din nakita, no napanmanad ni Marituyang ijay. Saan, antay? Ay, no makitam alumabas amapan iti tersena, ibagam man kanyak, tamapanak mo. Ana, nagapuam nga rod nga, isakbay ana isarong ka ditoy. Di ta kabangibang a barangay, nana. Gayem ni daddy apada na analaing amakipalot ti ipaasawa na kanya. Ang mga no adadakkel nga utang na, iso akayat na nga ipaasawa ken ka. Ubingak pa'y idiin nalanak ni daddy kini Lola. Kaya't ko tiyag sublikin ni Lola, nana. No ubing ka ako nam, idiim panaw na ka ni daddy. Malagip mo pa'y ka diti lugar ken nagan ni Lolam. Ay, jak malagip jay lugar, nana. Kat anya nga'y tinagan ni Lolam. Sedes Marcelo, nana. Ay, kasta. Sige. Agpatulong ako ni Kwarog amang birok itinagan a Sedes Marsilaw. Nalatak ti Marsilaw. Ngam ti Sedes ti saan ko nga amaw. Iso ti ina ni mami, nana. Pero kamanday ti nakasurat anagan. Kwarog. Abagan no anda dito ay bunusaan ni Jailay. Anya day taanagan aya kagawad, kitakman. Si Days Marsilang. Uy, nalatak anagan ti Marsilo jay ilay, kagawad. Lula ti babae nga day di balay. Kaya't nakano ti agsubli iti day ta alula na. Ta impanaw ti sugador nga amana iday. Uy, saan gayam asinsinan na tao ti estranghero iti balay mau, kagawad? Kaya't ko atulungan tayo ta kasimad. Arigla daw, ikagumaka birukan day tatao jay ilay. No mabiru kam, matulungan tayo ni Ana. Naisarong dito. Simot gayam ni Ana. Nagdwa-dwaan daan ti kananatuyang. Hindi da mo pala ang anakita. Kat si ate nariknakan ko, Ana. Awan apulos pa nagdwa-dwak anang tulong kan ko, Ana. Anya jay ko na ni Kwarog, Mare. May sa Marcelo ti estranghero dito'y balay mo. Inana ti agmarsilaw. Awan gaya man, tanabayagan na pimusay. Kat naranggas ka no ti amana. Iso naglibas, kat naisarong betan diti kabildatan. Ay, nakakaasimot gayam. Ay, sapay lakumaa. Tamabirukan adagos ni Kwarog ti lula na. Masapol asaan tayo pa'y asasawan nga adda dito'y. Ta mga noo may alaan ti amana nga irresponsable. Ay, saan arumbang nga ipilit na ti anak na nga ipaasawa, iti saan mo't akayat ti anak na. Ay, day tangarod mo ti kunak, Marey. Nang rona ta sugador mo't alakay, ti ipaasawa da, kenkwana. Ay, una yan.
Ay day tati saan nga umno nga aramid tinaganak. Apay apilitin da nga ipaasawa ti anak da iti dinamot kaya. Ay, nagbidot kami magayam iti atap iti estranghero nga adda iti balay ni Marikwanang. Apay, anya ti katatao ti estranghero aya. Awan kanon ti nana. Naulpit ti amana. Kat pilitin na nga ipaasawa iti sugador alakay. Ayun na yung ngay. Dayta klase ti ama. Kasla ilako na, ti anak na. Adda kalintigan ni Marikwanang anang tulong iti estranghero. Nasingpa mo ni Marikwana nga. Bagay na, tinagbalin na kagawad. Managtulaw. Wan ba daw? Sapay nagdwa-dwa kami kini Maribanang. Timpagarup mi dakas ang naging sasayaat. Kaasi mga ti babae. Anya nga tatiramiday ni Marikwana. Kumusta ti panangbirok mo iti lula ni Ana, Kwarog? Awan ti agnagan iti siday, istad da kanon na panan na. Di katulong dati nang ibagaak iti kadda ni Ana dito'y kabildatan. Ay, ikasano ka iti balay ti agnagan iti sidays? Ay, nagdakalabalay kagawad. Madlaw nga da mabalinda. Ah, kasta ka day. Nasayaat mo't no makasubli ni Ana iti ayan ti lula na. Tapno saan nga agbalig iti ama na amang ipaasawa ken kuana iti lakay. Wan nga raw kagawad. Alangan na makiasawa iti san namot nga iayatain. Wen nga rod Rumbang lang nga tulungan tayo ni Ana kagawad. Dito'y barangay ito'y Asimmangbay. Iso anasken lang nga tulungan tayo. Nay, agdamot sumungad ako, Chay. Anya nga tatigagara day ta anak ako, Chay. Amangan no may gumatang dito'y tirsina ni Marikwanang maray. Nay, agin inayad mat nga umasidag ditoy. Urayin tamaan no agsardeng dito'y batog di tirsina. Ay, nagsardeng mo ti kutsi maray. Gumatang laki day. Urayin ta no dumsag tinakalugan iti kotse. Nay, adaytan maray. Inlukat ng ti kutsi. Na, padatamot abakad ti dimsaag, maray. Bak nang gayam ti apong di estranghero ba daw? Kasano nga, ma'am? Apay, nakasaom di estranghera. Adda kami ijay kini Maribanang, idi adda nakakotsi anangala iti estranghero. Kasano nga mo dati kaadda ti babae ditoy? Napan kanugayam binirok ni Kwarog ti apong ti babae ijay ilay. Ha? Ay, kita man lang. Kasla kakaasi Asimmangbay. Tagayam bagnang. Ingkaripay jay bakit nga agsublintaw. Apay ka nung agsublay. Dayta nga raw tisan ko ang maawatan. Basta dayta mo timbagana. Uray lagsangit jay bakit itiragsak na. Idinakita na ti apo ko na. Inalan jay bakit ti apo ko na ijay balay ni Marikwanang. Ay, kasta ka day. Idinapanak ijay balay da. Insurat ko ti address tayaw. Isungay may ni apong nabakit. Ay, nailuyos kami pa'y anagsangit. Idi agin narakop da nga agsangsangit. Oy, dapay gayam drama na pasama kidi nagkita dagiti agapaw. Ay, pudno dayta, Kwarog. Ay, adalakit di itedda ka ni Marikwanang. Itadda. Imbagada ka di nga da itaddaan tay. Saan matkit day? Angam ko na ngamin jay bakit nga agsublinto ka no? Adala ka nung ngamin importante nga asikaswan na. Kasta ka diyan tay. Ay, nagasat nga rod ni kagawad no kasta. Sapay sa balit ti atap mi kan ni Marituyang, idi pinastrak ni Marikwanang ti babae, ijay balay na. Saan ka di pa'y ang nagsubli ti apong ni Ana, maray? Ha, awan pa'y maut, Maray, apay aya. Amangan no umay nakaikan iti gungguna, Marikwanang. Gungguna?
Sa anak mo ta dumawat iti gungguna, Maray. Umanayan ang natulungak ti maysa nga kasapulan iti tulong ko. Kuna ni badung kaw. Abagay mo tinagkagawad, tama nagtulong ka kanaw, Maray. Ay, saan mat agapaw, takagawad iso at tinulungak. Uray sa anak akagawad, no da sumangba iti balay ko ang mabiseng, pakadag. Iso siguro ang nasaliwanwan ti biyag mo, tama nagtulong ka, Maray. Nagasat kumakag tinagbalin nga asawam, no adda nangarom kan ka. Ay, ada nangaram kanyak, Maray. Ngam saan ko la sinungbatan. Kay-kayat ko ti kastoy, tapno awan parikot ko. Nadalugan na sumungat, kagawad. Umay siguro gumatang Andaytan. Nanakagawad. Ha? Idiskargada dagito'y groceries ito'y. Apay dagita groceries. Istak ni Lolak dagita iti grocery na. Mapan kami ngaminan ijay abroad. Iso nga itid na kanun kan ka. Tapno saan amasayang numapanawan na nakagawad. Ay, manungay ti bayad dagita. Ay, awan ti dakkel agatan a pagbayad ko. Awan bayad na kagawad. Daytoy kat subalit lang itidakkel at tulong mo kanya. Ay, nagdakkel ngay day taas supapak na. Nga may mayat ka no apakairanudam. Ngam ti madadael no makapan kamin ijay abroad. Impag nangaminan ni Lolak dagiti papeles ko. Dandani kamin ang flight kagawad. Kasta ay, no kasta, ay agyaman ako na, ay ana. Dakkel atulong da ito'y iti tersinak. Sapay hijak pa'y makasakada. Tadimot agbayad nga ro dagiti nakautang. Anya day tamay sa karton nga awit mau kwaraw. Win nga agpaisaw, kwarog. Anya day ta, madlaw ang nadagsan Marigatan ka pa, mga wait. Inted da kanya, gaputanapan ko kano binirok ti apong ni estranghiraw. May sa pick-up truck ti inted da kini kagawad. Ha? May sa pick-up truck? Ay sus! Naggasatan ni Marikwanang! Win nga, Rod. Ay, mayat gayam ti tumulong, taad da bindisyon asumang bahay.